koyni nanti tambikin sabandin Allah kanu yendi adu Allah faran kanu sallallahu alaihi wasallam da kome annan yaga da kunya bata hin su kama dendi ibra awti ni gede na ho awa ando jara an wa jara ndanan do watun dinna shart anda sa mukin naga don ko basin dai na jara nden ya ga to qur'ana ya na musalliga ay hontai alfadiya Allah ko munda kai hinun yatai aka hin dajjatene an tajjatene nan giri sahaba numa da lawara sahaba kai Allah ko mu yiwo kai hinun yatai alfadiya amma gumda sahaba fasin nan barmo Qur'ana da'iman awo tindini awo karamundini jukunga andai karne anga trinkana ti hakrenga ado killunga awo sehene mobe ken se mo bosrenga ajuku be konanda akan jukun bosrenga awo gilli kungo ya ati sura gedi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ken jukunta on wayi duwa nyangindi amati iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in Allah nkiyawo ambane batununga ngo awadde men mundu namma ati wata kiri sigira yiwaye an koron tasir bane dangani an kinga kire mo an pay ko ore be rakenga Allah ngello gonta an tasringe banen sigi ke sigirai nangunda lemmago kebirenga nyindu kappa mumina surunga haringa hijukunga kebirenga windu kapakunga anga awano himbe mundu namma wa kebirenga annan ndu awulliga kunjamandi o suko mante ona ambane abatunu o suko mante ona dema mundu nambane yai kebirenga alla nyaga yim pakati na nyajamanga danko na hakorenye ne alfatiha wo karawni kenga komen khirenye ne ngello ayireda Allah nyini ngaro kenta kaba kila komo suru be nu ga wono igabenni har ngi gantitu nsa on denge nanti wono kebirenga ndu wa wulli ga kunja mandi annin ka hukuma sawra jawm faqati ma yadi jamal la fuwinga qur'ana wo qaram ni kenga ahira joppa cikene kimti basiya aw gili aw aqram ndinga gari أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما سمنتاو سمندين دي أربطي أماكن دم كتا إدويا أماتي الذين غضبت عليهم أو الذين أضللتهم أنغرهم بينو سمندي ما أنغبتهم بينو رما إنك حكومة أي أماكن كم مغدي كنا أقرأون دي دواون دي كسرين لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ننسب بولين تدم بنكات الله سبحانه وتعالى كين جكونا وإن كان منه تقديرا هل جنة على البداية أنت تني خبرين لنيا تي الله نكينا كم بدي جكونا قرآن مو قرآن دي كين جليري أنتر مو قرآن دي كتابه كتني الخير كله بيدك والشر لا ينسب إليك buronatu nanti khairin do bone asuna kenya maka nga huburen daddam bin katay ade busiye nganya himbe ni ure ado samunto ndaro hunga e kombuti ure koni samundi ngara koni mo wadi himbe ngani jukku qur'ana mo qarawun kenga yire antar no qarawun dai na huburen dambi kata Allah ke bi jukku ya إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورني كان الله ما عنك تنقل نسر هو الذي يطعمني ويسقين الله إني قال أيان من دين وإذا مرضت وهو يشفين إن نوته أيان جارنا أما تعندين تنا من جارنا يكون أنا تنا الله يعني وتنا غابت عندين تنا من جارنا عندين نوت دائما سلم ما هو بقول الله ناجا
Allah na yanga kembe du jukui kebirenga kilewun din kangai oga mundu Allah no sabati na kan makin islam akun killenga annabi ni mun garti himbeya qifarun garti kebeya itimandana korege mahollamin aga qiti himbeya kebirenga kingini lamur honga anno nyasruya himmin garo ken killedi iga bani na kutai anno ka hukun jamanga amin لا إله إلا الله مقدمة ينبغي لكل شرع فيه عندي أن قولا سرسو أنغرونو كلدي أكمل ننتي كلدي أغا جوبين هينو بيا مبادئ أيوا سوغونو أو جوبا هونو أو كلوكو دعاين تمو يعني أنغا هو جوبنا أنن كبنا كنتمو فامدي ko zabura aka mannan yaddan kanahu kawa ana yaddan kanahu kamma ifan nikedi kunta mun kangai fannike akemba fannike himbe ga wano gondi himbe gara ka ten sagundi ana de mai mundun maniya fannike me togo akiten maniya masalanu kawa kam masalanu na gondi addambini kata koi manin na hana fanni kai mai kan fanni mani yadi donc fanni o fanni ga wono kutammi wono an da ketu ken fanni di ay wa kebirenga an na kusa gara to himbe yi me gan ke fanni be hoya de akamba aginge ilimun tawu yani ay wa ti lasulu ya Allah ta'ala diga min mananun wutini cikin yayi aiwa hadamarin min kasu danyen kampa Allah diga min lanta tini ikampa de anya kasu danyen kampa ngono wa qur'ana to wa kampan tai ko mi maga amma ke amana ni maniya aiwa ke arabun kan ni arigantin wo baka walangale yayi kinga ni bangande ngati at-tafsiri bangandinde aro walangalande aywa manna no gondi qur'ana ayanu nyawa no gondi am fa amma no famu mo o do kenye kona kiten sagundi kenya ni kubenu tanga sabati to gondi نعوذ الله فاسننغا غتينا كتلنجي كوتاكي على التحقيق كياني الدن قناغون دي قل الله يميغا الشير ديكينا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم من هم الراسخون في العلم الراسخ في العلم معنكتون نغتيانا دا
kunga na sabar serebe kama ken kama rasikh fil ilm ken kama ne killa wonyana min wadi at-tafsir killa wonyana tafsirin kite saundanu ngoya inshallah warni dan tafsirin bi doya anga wutunu mowe ga nalu anda anga konni tam pakarlanga ado antu qallenga la kempe anga fi rasikh ya fil ilm la budda tafsir ni binu ga wono isa hantingani annan goli tikaye nga arrasikh fil ilm kenya rawo idran qallen da barni na toyga arawo idran qallen ka fay a to on bido tara ka taranteni ay to na nyehti besu ya anga sabati to wondi kebirenga Allah wan tafsirin bugundi ni Allah wo fotana ka fa qasuma nganga hitikenga kebirenga humma wajiban kama illa taqlid an jongini rasikun qalle anga buken no gondi bane kebirenga ken kama khana go kelli tobe ken wurna ayanundi bida sereni do qoto anga fi rasikhu fil ilm tafsir ni be sahantengani anko anna kunyawtu anna kunwutu anna ngolli yatiki ken wajibi an kama dumunde yani de dumunde yani de aywa ademani du de manati maniya qur'ana yimmi adu Allah faren digamu alna ayan wure konnoda Allah faren sunnan ayan wure konnoda wal atharu batu abatun maniya aywa sahaban ni wara kenya masahaban ni woti kundu matabi'in ni woti kundu tabi'in ni woti kundu ken asaru salaf salih basana Allah parenti isrenni Allah parenga di serebe isrenni ken gara himbe nya o woti hulanin take me nya na maganta anga nyini ara wari sahaban ni wal ma anga nyini ara hadisi a wari hena gawanya na basa o wajibi no kamma oni wara yo kisrin yadi taranta wonyo ke to wonyo ke wa Allah parenti isren kin atharu awdo kenye anga di sunnatuna asarun ko ni bo awro kenga kembal atharun ka on dari kata hadisen to ngunga asarun ni hana o hadisen ngara fannin no gondi awde may mundunu ti walangala yemmu ngai gilli arabununga ko arabun khalasintengani arabun digame ba qur'ana ni arabun kannen kampanye mo ken sabu da qur'ana allahimu aw atwa'ullahimu arabun kannen katwa'unga anga tanna hutu aganta tin himbe halle awon ka hana karna qur'ana ni alla digame ni arabun kannen yani arabun kannen kampanye ni way tagahonun kamanyana asugura nako yawa qur'ana anta tin himbe halle kenni arabun kantuana arabun kantua'unga arabun kantum bayran da qur'ana tunun nan kiyetu agudi angati adawa tafsir yana tai haratayana kiya sabuni awa ogo arabu kannen karna islam oge adiga mogo ahinun koni mogo arabu kannen yani tabi arabu kannen ni karne ke ya sabura pour nan kata dina nya retu arabu kannen ni karne o jamanu kudi ke ya sabura oma ya karna purna gulle kitatai la nan becin kitatai la nan ya fa humeri yatai la amma karne gan sabuda arabun kannan yi karne ko sabura nakata dinan ya ga tunu tai parce que dinan ya ga campagne maniya Allah parenti aro Allah ti mo kuna arabun kannan yi kinta surno manganda arabun kannan tu mo osri ke bi na hawni karne kiya sabuda luganya karne kiya sabuda ngo balagan karna kya sabuni ngo urudun karna kya sabuni ngo mantokun karna kya sabuni ngo bayanun karna kya sabuni angana tla ku wakati kebe anna Allah faren diga men ga karangin jopa angana tla kya wakati kebe anna Allah kallen jopa ngan tafsirinya imma ya karna ku sabura iwoduna golilla kan go munuti arabun kannen to awwa ay imma ya karna ken sabura ken mayire ken hikrum banye rasul akiden mani ya tafsiri atwa'un yani tawa tafsirin tuwa'u
kebirenga akiteni maniya mani kebira akiteni maniya fardan yeni wa mustahabun yeni wa sunnan yeni wanda kebira alwudu wal kifai kayin wajibin yeni nga wajibi na ko be gani awdu wasai bangi yani sare ganda kita taga ni himbe ga wanyana kinga asu wasana nga islamin taga ndi anta wasane masare ga kiti himbe ga wanyana wa islam awli ni gubaniya allati donc masare ga kiti himbe ga aya ga sigindi sereganta awajibin don wasu kamma onan ka una sere mun himbe gara wanyana ona dema aga wanyana mo be aga watunu mo be na hinne undada maga katatu serebani ga nakide awase jama'an na gawo nan gawo alhamdulillah kayan lamurega awa masalan awa donu ga wano gonde kenyani awa anuru horunga kinne kanka awa yamari Allah ti qarakenya kabandi qarake tono wajundo ado kuntana kina mawdu'unga kunyana awa annaka amdi masalan no qur'an masalan sunu kunye qarakenya amaka kenya aywa ano waju ko danginto korinto lagaran pinu hankamono benu ga dangi awa dagaran qarayemu benu ga dangi Allah ko mu benu ga dangi annan du wara no gondi an ko na kebe nyanna kintu ango himbe to kono anna kintu kono kiyawo ko anan gondi kana amma salanga bo mani to gundambe ni kembi to gundambe be gani aywa shari'an to agunsu ko fasangun den konin tafsirin yayi wa shari'an to agunsu qalla silmin tafsiringa kinyani mani to gundambe ni bo ki to gundambe yani ko wala shari'an to aguya nga to agun gabi na shari'an to agu woni kame tuwa wono himbe ga hidi shari'an tuwa ya ma shari'an tuwa ngoni ayan pasuken suya wa sula silna yayi mani na hanai na hade ga waye kinya ni aywa Allah subhanahu wa ta'ala sihim mana nakintu mogotimmante maga mogotimmante na tuken maga qorako o te kempantai ay kempanta Allah tuwa an ka tudan yankan ba Allah kenya tunadi annakin saha Allah kenya tunadi annakin ku ke birenga o ganda ke sun yawo akan panni maniya ay kan ba be nga way kenya ni akama na takdar kita tidmaru lagara aw lalin taunga duran kallin kan gai anna ya marhin dabari anna kabandihinu anna latiya Allah karan kalle kinna arjanna yari nema kebirenga kiyani awa yanga ngo tafsirin mutunu ngo tafsirin tirinkana awa yanni maniya dunaru la rawla lingin tawo angina tafsirin mutu manda tirinka Allah ga tana himbe nya anna kenya ga tana himbe tokono on tat nanda to woni anna la to kinga ana la to wanga nya nawa والاجتناب الحد نالله تقمفنا الله دونكونوا كوني كم مغنيدي كنت ترك المنهي دي هو اجتناب الحد بس يكون دي امي انواني لومي نيغو واي ارمانا نيغو واي انت عامه قلنا او كنتم وتني ترك النواهي تكبهين تغنو يكون وتني اجتناب الحد لا تجينجنا انا لا تجينجنا اورك يي يكون أكون نكمل قدي وكبرنا أنا تفسير متو ما عند أترينك أدنى نهني كياي عند أوتو ما عند أترينك الله تكينيا أنتك منانيا أما نهي كتير عند تورانيا كتير الله تكتهونو أمو كمنانيا أما نهي كتير بلا تفسير وتانا أترينك عندنا كبرنا Quran na dunan han kitare an pakata to diga mukudi ga tuna himbe nya an se ko nyaadi ga tuna himbe tokono anna tokono tarkan kulliyan kenan ga dunan han kitana amma Allah karan kalle kin arjanna din ne manga kinya sabuni iwa konni iqra warqa qaranan sege qara'an sege qur'ana awsaren segendini inde agoke mo kodi to himmo tini ga tilak singa
anga awango karana anta yamar hingolini amma la to gingenga ken konni el karana nyankaya la budda mangara aw ko mo wannan se ko nyakindi anno sabusuro bo kini tafsiri afani nu kutami adi iure qur'ana ke me bi hage qur'ana ayan qaliyat alqadriya asu yang kata bane kata duna kamunga ila waran no ko yugo wotni kendati daronta unka ahayo maga mobe ari aw kimmo gorino nam makin pallesa ari yang ka Allah sallallahu alaihi wasallam aywa annaka amuni tanji ke sino sikin gondi tampille do sino sikin gondi walma tampille sino gondi qomi hinu nganya mobe himbe ndari ken ayan nari aka hayo maga mobe koni gapendi ari kemmo go yari na waran ngari Allah faringa tampille do sino sikin gondi ayanun warni aw bosili bakadi ayanun warni aw bakadi nangemuti hinya moonga kin dalle yani Allah wadni qur'ana gini ya rasulullah internanga ki aywa misali wa misaliya moku tunkangaranga tikentunga inda huwa koni oro kentungu warni inda ti huwa nyamini wa walangala na qur'ani oda ho warni ga himbe ga walangalanta nan suro dinan di kallegeya ya on ka kelli mogo ada hayo ma gafe ni mogo we ayi amari kini Allah farenga kem mogo di himbe ga nay no ko tabe ken ko tam padunya warni nan gemuti ko tam padunya ar kem mogo yadi wakati mogo himbe ga siri wakati be ken ayan warni aywa angana qur'ana hay anwani tan sigide sura nusuki yanka Allah farsin kan sallallahu alaihi wasallam na to makka aywa yani katab laga bagam bagana gun aywa tanji kido bani yankai madina mukini ala tahqiq fa ku maniya ala tahqiq ala al arjal al mashhur fa digamin gabin yani ko suntano to o gemadi donc gemi wala kumenun di kemti basiya qur'ana hayo maga karan kitu nyeri wayi be su ko manten jemaadi na dikun santin al-fatiha hay bismillahir rahmanir rahim hunti aya nyen hunti aya gilino ma hanen jope maliki yawmiddin اهدنا الصراط المستقيم الصراط هون واقرنا بالصاد هون واقرنا بالسين هون واقرنا بالواي اسو يركدي الصراط او ضراط الصراط سبحانه وكني الفاتحه مير الفاتحه اي بسمله مبواجي ايه هي كند ايه لا غير كتغني هلوي donc كونانيا صحابه نيني isuwari ga koy Allah farinya ni parce que in qora ina hunya tidu okay bi nga gilire serenna wari hakrendi na andi asunyi nga kallenga kenni muhalinge hota na wono himbe ga tan kalleke onati arosa na tan kalleke mi akoni mo serene onati asante no ko ban kalleke na sante ngani mo be kembale hota na wallino an san tan kalle kaymi an kalle ngana sa mo mo keni gil qur'ana keni gil sura hananga o kebidenga an anda qur'ana hay akaran kitu ku nyeri hay mo beso ko ka humanten je mari na de ku nyeri asanten kembale la siko sugandi na ka hay tigen kana santen kembi tamu wa hakaza himbe gollenga ni kaya karan kiten gabe mo himbe ga hitike ngan gollenga ni himbe annan gaba na sukara na sutu ko sabura annahu sahante aro ko fasangonte aro ho hallanke anni to bakamedi awana qur'ana hay
aya nun damma kuma me kitani sura nun damma kuma me kitani masalan alam nashraha arwadduha kuluhin kafa me bani masalan ila fi quraishi aw alam tara kaifa kuluhin kafa me bani kundi menu ngon ngade anga danga dun ko mo may bani antar nya kamro tamon no to ko niya kebrenga na qotu ni me harau aw aramu kanu nganda bana mo be kin gabe ngono kebrenga ko su hitibasiya seren ko na ma waran nyon golandi ti ma su ga nge kallenye ken ni muhalika ko tana wono an sa tan kalleke mi an kalleke andu qoto asa dengani bane kindan asa ini gillino ma ta'assubunya ma an kalleke ha sa nan to ko hotana sire an kalleke halle kinni samu nyai kilin de problem ne kilin de mangani ya sawuni an anda awa jukun don kitabun bai an takin se ndambe walladi an ga walli ala tahqiq ala al mashhur هذا ما أدين الله به وهكذا كان هذا كم بانكنتينا دانكنا هم كياني ينجقون نكيا كما إنتاس لتنبغون nanti ken madani paqenga wa ken makki paqenga ala tahqiq dangana on kam ken wurin ko tana ko nte mo himbe ga tiki angana kumu idiga mun palle dron magan do ken bugundi tangutu ni tikke ba tikiyande ay mit ala tahqiq ken wurin ko tana mo himbe ga tiki harsa ona qur'ana ya muna ya en kunna wala ngala muqsirin ade awa haqqi wayan kan makka